再去看世界，咱甲镜头来去意大利。意大利威尼斯的玻璃工艺是对西元8世纪就开始发展啦，主要是集中伫穆拉诺岛，当年拢会举办展览，互人来看到世界级的创作。温河边玻璃窗内展示美丽玻璃艺术品。意大利威尼斯是全球有名艺术之都，除了有名大分区，圣马可教堂这景点，当地玻璃艺术同款有上千年历史。特别是穆拉诺岛是玻璃制作艺术应追溯到西元8世纪。穆拉诺岛各有玻璃岛的名声。Ma penso che Venezia e il vetro si sposino benissimo dal punto di vista, fa parte del nostro bagaglio, della nostra storia, della nostra cultura. Se mi permetti, fa parte del lusso di Venezia. Venezia ha vissuto nel lusso per secoli. 威尼斯的玻璃艺术制作产业因为烦恼油路的关系，会引起火灾摧毁威尼斯。加上要保护玻璃制作技术，所以集中伫穆拉诺岛。制作玻璃也真辛苦，师傅爱将原料放入超过1000度高温的油炉当中，将原料用作液体，搁倒一个模型。造型复杂的作品，拢需要真一人斗阵做。Un lavoro importante svolto da un'equipe durante il giorno, un team, una squadra, come volete, che però viene preceduto da un lavoro importante che viene svolto anche durante la notte per i fonditori, quindi noi ci troviamo l'amalgama, la materia pronta la mattina. 做玻璃艺术创作的师傅乔鲁丹尼，伫这度已经超过40年，是社会一个家族品牌制作师傅。这间家族品牌为1295年开业到即马，已经传承700多年。互人欢喜是，即卖玻璃创作工作者，包括限制伫男性，有愈来愈多女性加入这个艺术创作。But the concentration of talent and skill and knowledge, know-how on one island is completely remarkable. And in fact, we are seeing more and more women operating in the field of glass, although of course women have always been active in different roles in the glass world, but perhaps more and more we see more and more women glass makers and designers too. 威尼斯每年办一场玻璃艺术展，吸引真侪艺术家甲创作爱好者进入都市参加，就展出国家品牌玻璃艺术品，设计师甲游客个人进入当地制作工厂，看玻璃创作大师工作，深入了解这项属于威尼斯真正的艺术。公司新闻陈时东编辑。